واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوانك يا كإسلاما خطبان تين يتعران تنا جمعة دبري إيغا خطبا غوني ديمني غلغل إسا نما كبجاك أبو توك نما قد hawaasa keessatti kabajaa qabu tokkootuutu natti dhufee waan takka naa himeen isinin jaa wanni inni naa hime sanii wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru ija dura qalbii nama boochisiin isinin jaa obboleessa kiyya takkaas hoteela takka keessatti wal agarreetiti inninis akkana naan jee abbaan kiyya san maal naan jee ni beeytanii obboleeyyan kiyya yaa abdul hakiimoo naan jee wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru an rabbiidhaaf je'ee sin jaaladhaa nan je gorsa keetis malee nan gammachiisuu je amaanaafi waan inni je'e siifimu jira eegasii hawaasni keenya kun na gaddisiisaa je intalti takka gurbaa takka halaaliin yoo heerumtee intalti tun ilmoo dhalte hawaasni maal ja'an ni beeytaahii nan je hin beekun je'en ati maaliifi hogguutuu raammoo dhalaa oolta linimee ama shaniisan maa hin dirannee ja'anii je intalti tun halaaliin gurbaa san waliin ka wal agartee je yoo ammoo diqaalaa dhalte maal ja'anii ni beeytaanaan je haadha intalaatiin intalti tee ilmoo dhalte tana isaaniitu boru yeroo dulloomte harkasi qabee siin deemaa ja'anii ni nan je hawaasni keenya hawaasa akkanaatii je gurbaan kaanis saahiba kiyya mana hoteelatti wal agarree aanaa nyaadhee ba'u saahibootan kiyya waliin inni dhufe yeroo kana maaliin jeen ni beeyta rabbi jaartii saaliyaa siyaa kannu ilmaan saaliyaa siyaa kannu keessaa'uu dhalaa bareedduu siyaa kannuun jeen obboleeyyan kiyya abdul arrabbii kiyyaan karadhee je maal jetteetiin ja'anii yoo na fuusistee ilmoo naa kannite intala dhalaa yaa rabbi naaf hin kannin jeetin du'aayi godhadhewi wa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun hayyaa obboleessa kiyya intala dhalaa qabaachuun bar tikeeta kee kakaraa jannataatiin jeen yoo ati dhalaalee san keessatti rabbii kee jalla jalaalu rabbii sodaattee naamusa irratti isaan guddiste akka rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama fil muttafaqi alayhi keessatti jeetti ati warra jannataati bar inuma riwaayaan biraatii sin jeen ati rasuula waliin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jannata keessatti akkana tun dhiina agarsiistii jannaani hin fadhuu ati faan ni beeytaamii naan jee informationa masaakiinaan sin jaabar wallaahi karaa kana keessa yoo deemte ammaan tana si gaddisiisaan sin jaabar joollee amata 12 nin tumamoo maaliin ja'a jeetin wallaal ishaa'ii abbaan ramadaan nu salaachisee eegumaan deemu kurbaalee gariin deemu hin fadhuun sin jaa wallaahi waan hin kararratti agaruu san jecha waan hin karatti agaruu keessatti san waan nama sodaachisu ani waan takkaan isiniif himaga amma inni lal gurbaan kun ka akkana jeef dhalaa hin fadhu dhalaalee ammaan tana haadhaa fi abbarratti jallatte agarreetiti inni akkas je yoo laaltan hoggumee obboleeyyan kiyya haqa haadhaa fi abbaan keenya nurraa qaban hoggumee ka waliin haasofne haasawa arran tanaatis ama sadii dura isinii haasaweetin jira gurbaan taka kabiraa na qabee haasawa san irra nuu deebi'ii je tuni muqaddimaata tana jechuun qabaa je'eetitin isinii haasawe malee mata dureen isii jaalawwan kiyya khutbaan teenya ta'arraan tanaa maali ni beeyta taarikni keenya akkanu odeessatti gaafa tokko namticha takkaatuutu أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب عليه من الله الرضوان إسابيرا وفيدتي ما يجين سيتني بيتا يا بلشا مؤمن توتا قربان كيا
harkaa fi fuulaani natti hammaatee jeen wal iyaadu billah gurbaan kiyya harkaa fi fuulaani natti hammaatee jannaanini أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب عليه من الله الرضوان ما جئني بيتا وهي أتمتي مرتي تمرتي سيتي غربا كيسن كبيتي كوتو جينو بلينكي غربا إساسن كبيتي إساف دوفي يرو غربا كبيتو بنشا مؤمن توتا رضي الله عنه وارضا يا غربا أبانك harkaa fi fuulaani natti hammatte sinjaa ati hoo maal jettaa jennaani yaa bulchaa mu'mintoota ani haqaan abbaa kiyyarraa qabu maalii jeen ani haqaan abbaa kiyyarraa qabu maalii jennaanini أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب عليه من الله الرضوان ذاك التقي النقي ما جاني بيتا قربان ربي صداتو قربان قل لوسن العبقري الألمعي ما جين أبانك هذا غاري سيفي الهدى جين حقنك نوجه لك أبانك أتي حقا أباك يتراكمتو هذا غاري سيفي الهدى مكا غاري سيموغا سودا قرآن سيبرسي سودا جين أقبلين كيا غرق آمادورا غرق قلبي كيسانيتي ندقفدا وانو مسدين تنا وجلالا حتى إلمان كي نور راقبا gabaab dutti arraan kana tawajjilallu odoon isinitti dheeresine waan sadeen kana bulchaan mu'mintoota maal jeeni haqni ati abbaa keetirraa qabdu ayyoo gaarii sii filu maqaa gaarii sii moggaasu ammallee qur'aana si barsiisuudha jennaani yaa bulchaa mu'mintoota abbaan kiyya waan sadeen ati jette kana hin dalaynee jennaani yaa abba ilmi kee harkaa fi fuulaan odoo sitti hin hammanne أتي تطوتو اتهامات جنوب بليان فيك إسلاما نمني ملكاو فدي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما نمني نمد أباتو فدي إساء مرها قبطوجي نمني جينته فدي إساء مرها قبطوجي أبليان كيك إساء مر قبطان سنينجا تدرى مال ولينجن حكا إلمان كي ينور قبل أمما غاري هذا غاري حرمي غاري إساني فيلودان سنينجا ربين كينياس جل جلال ربي يروفوتن محسنا انت لطيفم توتاتي تزناهم بين والعياذ بالله اسيسا فلت اجيتي قرآن كيسة واجي رسول كينياس صلى الله عليه وآله وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنكه المرأة لأربع لمالها لحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك جي صلى الله عليه وآله وسلم تنكه المرأة إن تلون تكا نفودم تيجي لأربع وأفر بجج فودم تي أكا شريعتي متبك أكا عادتي يرو قربان تكا إن تلتك فودم ديمو وأفر بجج إسيفود لمالها هوري إسيتف كدرا كلمدا ولحسبها gosa isiitiif ka sadaffaa wali jamaalihaa bareedina isiitiif ka afuraffaa wali diinihaa diina isiitiif irri obboleeyyan kiyya ka islaamaa bakka afuritti qoodamaa jechuudha warri duraa warra horiitiin isinin jaa intalti takka yoo horii qabaatte keessaa'uu kooneel keessaa yoo dukkaana qabaatte hoggudii damhulaa isii duraan dabaraan sin jaa maaliif kanneen diina alfuluusii assalaamu alaikum yaqullaa warra maallaqaati kanneen warri lammadaa ولحسبها غسسيتي غسنيسي غدو بر اي بر اسين عربا بر ابو بر نولي دابر طلالي لولي ني بيتامي طلالي لولي نغادي جبدو بر بقى تنو ما في وان برانجر وني برانجر ورثدفا ورقمي ولجمالها بريدنا سيتي اني اسان انغني وان برا بريدو تانان انغني اني سنو مفد يو تنلالن لفلالن برجان يو اسا عرب سيتس يو اسا رتفتس ابو نمو ati dhiiraati jaartiin teessi arrabsitee sirratti tufti jettaani aboo maati shufaa hiyya barqashti qoshummeedhaa barsinja ingeenyeeni inni ingeenyeeni sinja bareedduu taanaan tanaaf warra afuraffaa kana rabbiin waa godhuu sinja wali diinihaa diina isiitii fi fuudhamtii jee fadfar filadhu fadfar milkaawi bidaati diini saahibattii diinaa san milkaawi taribat yadaak حركتي لمن لفتها مكانتوجي وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرو أتقويا فودي سنجت لبنتي وبليانك يا كإسلاما يو حالا أفران كان قباتي دبي واتلتي
ati hogguu ka siyaachisuu qabu maali intala diina qabdu san isiisan filadhuu sinja maa qululluun taane maa dalayduu mana namaan taane inuma qululluu yoo taate rifeensani qabdii huxiqo qabdii malaaxaa maan taane maa gurraattii funyaan baxxeen taane maa gabra hin taaneen sinja intala diina qabdu isiisaniin sinja ta'ati saahibuu qabdu jaartii tokko dhachuu qabdu isiisanii tana rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kama fil hadith alladhi rawahu al-imam muslim في صحيحه رحمه الله أكرم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا متاع دنيانتن أنا نيدا جيلا دنيانتن قدنا إسي ولين أنا نيدا وخير متاعها الرجال أنا نيسيدا المرأة انت لاجي الصالحة غاري كتاتي ربين جارتي ساليان واكنون سنين جواب بلينكي حديث براكي سند صحيح أنكدو في والحديث رواه الإمام النسائي في سنني بسند صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة ما جيني بيتا يرو إسي أغرتي تسي غمچيسو يرو إسي يامتي تسي أواتو لبو إسي كيستي في هوري كيستي تهمبل لسني تسي أيدو جارتين ساليني تنان سنين جواب بلينكي يا كإسلاما يرو انتلا تكفلتن انتلا صالحة فردا جالوان كي كإسلاما يرو ديتو في سنجا بكتنا أما فتنا قدو كيسا كجرو هذا جنجنا فيسبوك واتسابي مسيجي بنتيتين سنجا وبليسو يرو فرند ريكوستي نمتي ارغتو دلا قفتك ارغو يا مسكينة اچرتين اگرتونين سنجا بر يرو انتلا فودو فيتن جالوان كي كإسلاما كلتما من إسيدك إفين سنجا بر kallattiidhaan abbaa isii bira dhaq yaa obboleetii tiyyata islaamaa warra masgid xaaliyaanii keessa salaatu warra viidiyoon tun yeroo booda poostu taatus yeroo addunyaa keessa warra daawwatu yeroo gurbaan takka dhufee lakkafaa tismaarree siin je'ee haay siin je'u na wajji dubbii hin qabduu je'in dubbii takka hin qabnu yoo na fuudhuu feete abbuma kiyya dubbista malee ana walii waan takka hin qabnu je'iniin siin ja'a yayyin kun qaxara si cabseetiti eega waan sirraa fadhu arkate nu bira dhufeetiti bar abdullaan jee tokko bar intala abaluu sanni beeytaami haadhihi taqiyyan naqiyyaan jeen obboleessoo tun tarabbi sodaattu warra isniinaatii fi kamisaati warra 13 fi 14 15 soommanuu bar jannaani isitti naa dheetaa jannaa wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru sumaafin hin dheyne atiif moohin jeen siin kanninuun jeen atiif kaakka keetiitiif mana ciffaratti umrii isaa fidhatee ta'ama ciffaraata na wajji jirtu maa hin fuune yatteen akkamittiin tana fuudha hijaabtitti saniin fadhaa zinjaabar yaa obboleetiitiyya gorsaan obboleetiitiyya garaa takka keessaa baane taniin dhaamee fi siidhaama guyyaa mucaan si lakkafe abba godhuu jeeniin zinjaabar ati wajji haasawan qabu ati ni haayif godhuu hin dandeessu ummaan ta'e godhuu hin dandeessu abbaa keeti waliyyiitu danda'a malee abbootii kiyyaafis wanni hin dhaamu ilmaan keessan too haddaan isinin jaa eega intalti garaa godhattee booda wal iyaadu billah nasattaraa jechuun faayidaan qabdu ajaatee musaa rubboon si dhageesse maaliif sattarta obboleessu ammooda nikaa godhaa kajaaniin qaadii manaaxii mujrima akkasiitis rabbiin isaa haa xiqqeessu intalti san dhaltee ulmaa baateetiti tawbaa deebi'aniititi nikaa godha malee nasattaraa jaamtee nikaan godhamtu maali ammantan an sheekh baraartii tuutu hafidahullah waraa isaatun naa hime eeguma garaa baatii jaha godhattee booda nikaa godhamu jiraanaan jee abdul hakim maal jechuudha akkanni maaliif mujaamalaan dhisne obboleeyyan kiyya ilmaan keessanii maa hin dubbanne obboleeyyan kiyya ka islaamaa yoo abbootii kiyya dhufanii intala teessan naa kannaa ja'anii isin gaafatan wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru gurbaan san yoo sharxii sadii guute kannaafiin isiniin ja'a hay arra dura maaliin isiniin jee eega rabbiin muslima oromoo isin godhe maaksa keessanii dalagadhaa isiniin jenne harree maalirraa een obboleeyyan kiyya waraabeessarraa een guyyaa isiin duute waraabeessuma saniif kannaniimi intala tee ta dhalaa dhalte gizee guddatte umrii tee guutuu dhiirarraa eedagaa akka qaxara siif hin cabsine yeroo bakka dubrummaa san geessite dhiirumaa fi kannan malee ati fuudhanii naa'imaagaa eegaa mucaa gurbaa waa sadii guute yoo agartan kannaafiin isinin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa ka duraa yoo gurbaan san
nama rabbi sodaatu yoo taate kanniitiin sin jaa obboleeyyan kiyya ka islaama yoo gurbaan san dalagaa qabaate kannaafi ammaan tana waan biraati dalagaa guddoo maaltu nuun ga'e fadhu baajaaj oofa fadhu dukkaana namaa dalaga fadhu suuq badaratee tawa fadhu caataraa keessa qabqabii dalaga maal hammaniyaan halaal taanaan nin kannaafi miti nin kannaaf garuu arraan tana akkasii miti gaa masseeka qabu yoo diina hin qabaanne yoo salaata hin salaannellee yoo daayisbooraa ta'e isa saniif eeganiin sinja salaata kan salaanne farshoo ka dhugu ollaan gurbaan kun hin salaatu odoo hin kannin jaaniiniti waanuma daayisbooraa ta'eef kannitaniifi naman salaanneef intalatee akkami kannita boo ulamaa'iin garii namni salaanne najisaa jaaniini bar innamal mushrikuuna najas warri rabbi irratti waaqindeessu najisaan isin hin jaabar qaama isaa haggu fedhe haa dhiqatu huccuun isaa huccuu markaa haa taatuun sin jee azzakumullah nama rabbi sodaatuuf nama dalagaa qabuuf kanna ta dogongorru bakka tamini beeyta nama haala gaarii qabuuf kannaaf obboleeyyan kiyya idhaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu wal hadiithu بسند حسن إمام الترمذي توديس جامع ساكست والبيهقي في شعب الإيمان رحمة الله عليهما رحمة واسعة أخلاق حالة غاري قباد كناب حالة غاري إسا كان أكسدت بيتني نسنينجا حالة غاري إسا أكسدت بيتني كدرا إنو غافتني بيتني إيه ور مسجدة وجه صلاة ور مسجدة وجه صلاة إسان غافتو ور لما دا إنو غافتني بيتا غربا سني ولين ور دلقا دلقو likitti beekanin warri dalagaa dalagu lik hattuu salaatu yoo ta'es mister qoce munaafika manaatii khayriin keessan jirre yoo ta'e warri dalagaa san ni beekanini warra dalagaa gaafatan tasadeesa ollaa isaatii ollaan likkisi beeka jara sadeen kana gaafatanii laa gurbaan saaliha boo ragaa baanaaf salfii durarraa malee hin dhabamu waan nuti agarreen nama rabbi sodaatu amala gaarii qaba yoo jaan والله الذي لا إله غيره مسكينة يوصل في الدور الصلاة انت لتي ننكنا في متي ننكنا يو هوري إن ننكباني أن هوري كباد إرتين غرغاران سنجا غرو أران تنكسي متي هوا سلالين سنجا بر إجدر قلبي نما بويا إيجا غرا قد اتباتيشن چاچاهني نسترا إيش فضلكان تمان أبليين كي إسلاما علماء انتين رحمة الله عليهم رحمة واسعة مال نجاني نبرسيسن نبيتني الرا علماء اسلاماتي في داعي صادق او ترتي دديرنيدتي لاي بيسن انسان عرب سنان سنجابر وني انسان نبرسيسن اخلاق نبرسيسني وعلم كيستي هيرن قبدني نجانو بلينكي غيا دلت بكتي دلت اينو كيسان دلتا هيرن قبدو نمر دلت هيرن قبدو بلينكي نمر دلتو هيرن قبدو غيا دوت eessatti duutaa maaliin duutaa hiree hin qabdan tanaas obboleenki waalam sadi haa taatu malee waalam ta isin filannoo keessa qabdan guyyaa ati fuutu akkamitti fuutaa intalatan fuutaa san keessatti filannoon teessaniin isin hin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa lamaan duraa keessatti filannoon qabdanii tana keessarratti ifitti hin gowwoominaa itti yaadi taa'i saahiboota kee waliin shuuraa waliin taa'i isaan waliin marihadhu eenyuun fuudhuu qabaa jeen malee tana ta'ammaan tanatti jirru as yeroo dhufte sheekafa fakkaattee nama saaliyaa yeroo asiin deemtu intala namaa baajaajiin fuutee sabriyaa hoteelii fi saami mannaafashaan keessaa yoo jette wallaahi alladhii laa ilaaha gayru si duuba obboleeytiite akkasii godhu jiraniin sin jaayi gurbaa dhufee hulaa dhadhawee nuu kanni yoo nuun jee abadan kaakka keetiitiif hin kanni nuu ka jennuun isaatu obboleeytiite akkas godhu jira عفوا تؤف نساؤكم في المحرم وتجنبوا عما لا يليق بمسلم إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي من يزني يزن به ولو بجداره يا هذا إن كنت لبيبا ففهمي جي عفوا جبر حرام كيستي لبو تيسن تيفدا دلالين تيسن حرام كيستي لبو إساني أيدي يو أتي أبليتي نماهي لكفني obboleeytii tee namni lakkabu hin jiru yoo ati jaartii namaa hin lalle jaartii tee namni laalu hin jiru mana namaa yoo hin lalle mana kee namni laalu hin jiru yoo akkas gooti ammoo teetis akkasii godhamu jirti ballan affuu ta'uffu nisaa'ukum fil mahrami watajannabu lubboowwan teessan fageessa waan muslimarraa hin bareenne lubbuu teessan sanirraa fageessa
Oromoon qaaliin maal jettanii beeyta nama Oromoo farshoo hin barsiisini yoo farshoo barsiiste shaahiidha jee daabboon nyaataa jaan obboleen kiyya sin jee baran ismulla fagaadhuu sin jaa maaliif nama muslimarraan bareeddu san mana maammitee dhaquun xuriidhaa nuun hin bareeddu wal baranna firendii amata sadii wajji deemna tun xurii isaanirraa bareeddi malee anaa fi atirraamu alaa tastaahii hin qaanfannu boo hin qaanfannu man yazni nama zinaa godhu wal'iyaadhu billah yudhna bihi isatti zinaan ni godhamti walau bijidaarihi girgiddaa keetirratti illee taatuu sin jaabar siifi godhamti yaa haadaa mee dubbii tana qabiilaa lijeebar yaa abalu in kunta labiiban yoo ati aaqila taate fafahamii siifaa galtuu yeroo jaartii gaafatu abbaa isiiti malee isii wajji dubbiin qabnuun isin hin jaabar obboleeyyan kiyya odoon isinittiin dheereessanii ta duraa maali haadha gaarii filachuu ta lammadaa maqaa gaarii baasuudhaaf ilmaan keessan cal jettanii maqaa hin baasinaaf keessaa'uu maqaa sahaabaa alayhim min allaahi ridwaan yoo baastanii fi maqaa sahaabaa san beekuu qabdanii taarika isaa beekuu qabdan san keessaa gaafa takka abdillaahi ibni umar radiyallaahu anhuma gurbaan barakaa qabu والحديث أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق رحمة الله عليه رحمة واسعة ما جاني بيتني درستو تساتين غرباكية مقايسا غرباتكو سالم كم سالم سند جهان كيسا تو سنون ستا كيسا ني اگرتا يو حديث قراتن غرباكية مالي في سالم باسي ابن بيتني هجين هم بينو مالي في باسي جناني صحابتي سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما جامو تكو تدر سبب سنتين باسي في جين irrehedduu namaa yoo ammaan tana Kiristiyaan Roonaaldoo Meesii gaafateen ni beeka dardara ammaan tana fuula kiyya dura guute Saalim Mawlaa Abii Hudhayfaa radiyallaahu anhumaa ni beeytanii yoo jaan wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru parsantii takkan ta'uu namni naa deebisu san keessaa fil muttafaqi alayhi min hadiisi Abdillaahi ibni Amr radiyallaahu anhumaa rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam nama afurirraa quraana qaraa jaan nama afurirraa quraana qaraa ka duraa Abdillaahi ibni Mas'uudirraa quraana qaraa كلمدا سالم مولى أبي حذيفة إسر قرآن قرأ كصدفة أبي بن كعب قرأ كأبرفة معاذ بن جبل عليهم من الله الرضوان إسان أبوران كنرى قرأ كأكنا جئين قوتا إرطوليت سنجا صلى الله عليه وآله وسلم قربان كل لما الرجل سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما ودو رسول صلى الله عليه وآله وسلم مدينة هندك كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في سير رحمة الله عليه رحمة واسعة صحابوت غرغدا سندرو به كجماعان إسان سلاكسو ترى إسان سنجاوب بلسو مجاك يرو دلته الجتيتما مقام باسنيف تنافين سالم جهه باسي في أكا غوتا غدا سني